Mr. Hown, agus ha sin has ag bhá go Glasgow 2019. Mas seo ríist Megan agus ha presented úracham. Right, ha is am cóisíomh ach is gais am cóisíomh. Is Mr. Katie agus sauna Indonesia Hami. Is Mr. Ailey is sauna Indonesia Hami Kutja. Sean Hashin de Vidish and Jew. Hami seo focal gel van ar some Instagram a god so heik a céiliorn. Is Joe agus am go do chun leoricin bí sin seo fanna seacin ré leoricin ag go bhád. Ha thula difar seo san leoraching fó leoricin do gine bhíh novelin agus mar sin go leoricin chlanne agus leoricin neo ag sin léhéideachtarí díra go thula cála ha féimeáist a útgus galach. Get verin blianes carvuit, su hinne hiete viemach, sure gugrat nam choyo. Mochulam beg, good trau moche mastunish, mochulam beg achlunemi, skade garden as Smisha Isabel Niclodge, Hami a Carlawag, agus Hami Namo Stewart. Famishing a bhí a sésuach na dorsin agus a Kamal Grian a chul duine, bhí a cud ticrite bhanamon na hicnu a cuart bhí isteach agus a gíse gan a chariche go bhfuil a chul duine a hían. Bhí an norsin lícar gan na gach duine go suas an nardúl úrlar. Bhí an Jana Countach go bhfuil na bríú an tollage go bhfuil a chubal cála go dhémasad agus Jana Countach go bhfuil a chul duine sábach. Na the games of the summer. Smisha Katie Nichri agus am seo le Sonna Designs ha sin lich leintí agus Getsian agus marsing. An a dói sé graphics company ha Janice Stupin and le Gaelic puns agus Stupin marsing. Shalir mucharaken kuigir gachlaf trang an coniad gynnydur sampin an taf. Fasid éireach gan nach ma a réniu. Siamód atru ar mé chul duine coneocha cólach agus ha ceolcha gan rúd bhí brin galig sa bhórchuid agus célam na ha fón na bhaint a tíine an helí agus sinne crat an programme de bhíh na haig. Seachting san clí héirí Gaidheal agus son becin clecs fiad a jaar. An táte a seaadar san Yelain agus Gaelic. Apar ganola trang gacin in Jew. Passion dolphus gyn dy chorsiad ei. Ci si tref y maro. Tiedi!